wahisemo neza ko uhisemo kumvira amakuru agezweho kuri iki gicamunsi yo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2024. Tugarutse rero makuru akomeye cyane n'amakuru akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda habera imirwano itureke cyane ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Uyu munsi rero umuhanda wari Karitingitingi, uyu muhanda rero ukaba wamaze gufungurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Uraza kumenya ko Ruhonga muri Masisi Sake imirwano itari yoroshye cyane kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ndetse byinshi byagiye bikorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Aho rero yagabye igitero kuri umutwe wa M23 rero ikaza gufata amatekwa bamwe mu barwanyi ba Wazalendo basaga barindwi. M23 rero nta mikino ifite kuri iyi inshuro, aho rero n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyariye karungu ku buryo bukomeye cyane, aho rero cyifuza kuba cyakwigarurira bimwe mu bice byose byagiye byigarurwa n'intare za Sarambwe. Ibyakomeje kugenda bibabaza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi mu yandi makuru nuko imyitozo ikomeye ikomeje kugenda ikorwa ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kugeza ubu ngubu bakaba bakomeje kugenda bongera ubumenyi. Inama zikomeye ziraterana zo kuba bakwigarurira ibi bice byose byagiye byigarurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Karembe habaye Karembe kabisa kugeza amagingangaya, aho rero umutwe wa M23 uhashikamye bwuma, aho rero uba uri mu maso, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo yifuza kuba yakwigarurira ibi bice M23 yagiye bigarurira, harimo aka gace ka Karembe gakomeje kugenda kakorogoshora mu bwonko bamwe basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nakire mugenzi wanjye rero uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atubwire byinshi bikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko ari amakuru menshi atuzaniye. Bwana Karembe, ikaze tugezeho ayo makuru waduteguriye. Operasiyo ikorewe imasisi turakubwira M23 iyikoze ite kugira ngo ihitane benshi b'igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC bari bagerageje kwataka uno mutwe baturutse hariya n'ubundi muri Sud Kivu. Ni nako nanone ahitwa Isake urugamba rukomeje M23. Dushobora kumva rwose uno muhanda Sake Goma wafunguwe n'umutwe M23 bitewe nuko M23 ikomeje kurwana urugamba rudasanzwe hano Isake, ariko isatira cyane aka gasozi ko mu ibambiro, kuko niko gakomeje gutesha uno mutwe M23 uvuga ati byanga bikunda uno muhanda Sake Goma unacishwamo ibikoresho bituruka hariya za Mugunga bikazanwa muri bino bice byo mu ibambiro, nibyo bikomeje kugenda biduteza akaga gakomeye cyangwa se biduteza ibibazo muri kino gice n'ubundi duherereyemo. Ibi rero akaba ari byo biri gutuma n'ubundi M23 ikomeje kurwana ku rwego rudasanzwe, igerageza kwegera ibice bya hano Rutoboko ndetse n'ibice byegereye ino misozi nka Bushyuhe ndetse cyane cyane n'imisozi yo mu ibambiro. Nibyo n'igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC gikomeje guhangana n'uno mutwe cyegera ibice byose bifungura byagerageza kuba byafungura uno muhanda Sake Kishanga, ariko urugamba urabona yuko aho ruzingiye M23 mu masaha ari imbere cyangwa mu gihe cya vuba dushaka kubona ifunguye n'umuhanda Sake Goma. Iyi operasiyo rero turayigarukaho. M23 iri kuyikora ite? Igisirikare cya Kongo FARDC kiri kubyitwaramo gite? Ko amakuru twamaze guhabwa benshi mu cyitwa Wigner Group, benshi mu cyitwa Sadek bakomeje gupfira ku rugamba, bihagaze bite muri rusange? Turikoza hagati kwa Kisekedi Shirombo. Tukubwire yuko nyuma yuko Kisekedi Shirombo atakiryama ndetse atanagisinzira, bihagaze bite hagati mu banyepolitike hariya muri Paradernation, aho Kisekedi Shirombo ari kuvuga yuko ngo agiye gukora buri kimwe cyose gishoboka, agakora icyitwa iperereza akamenya umwihariko uri hagati ya M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo mu gufatanya na bamwe mu bategetsi be mu kororeka ngo igihugu cye, nk'uko bivuga, kuko avuga ko M23 ngo gahunda yayo ngari ukumunga ubutunzi bw'abanyekongo rwose, aho akomeje kuvuga yuko ngo ari umutwe w'abanyamahanga, aho akomeje kugira gutya rwose akabeshyira ibihugu nk'u Rwanda, akabeshyira igihugu nka Uganda, igihugu nka Kenya. Ndakubwiza ukuri yuko ibintu bitoroshye cyane.
ibintu ntibyoroshye. i Butembo naho icyitwa societe civile hari ibice bimwe na bimwe abaturage batangiye guhunga nyuma y'uko bari kwikanga yuko M23 ishobora kuba yagira gutya ikataka ibi bice ishaka n'ubundi gufata i Butembo. Ibi rero ni ibikomeje kugenda bikorwa kuko bamwe mu bayobozi ba societe civile bahari i Butembo bakomeje kugira inama abaturage ngo bimuke bave mu bice bimwe bya hariya n'ubundi i Butembo bajye mu bindi bice kugira ngo ubuzima bwabo babukure mu kaga. Ni operasiyo Karundura yaje kubera ku musozi w'inyakigano. Iyi ni operasiyo yaje gukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, aho abasirikare b'abarundi bagera kuri 300 badeployinzwe muri iriya misozi yo muri yegereye Sud Kivu ndetse n'imisozi ya Sud Kivu, hariya Numbi, imisozi nk'Ikarehe, imisozi nk'Irwamiko, imisozi Ufamando, ari naho igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyagerageje kugaba ibitero gishaka guturuka hariya Kabingo ndetse kigaturukana hariya imisozi nka hariya Nyakigano, bakagaba ibitero ku mutwe M23 n'ubundi hariya. Ariko ndakubwiza ukuri yuko M23 abasirikare ngo bagira kuri 36 bakoze operasiyo Karundura. Aba n'abakomando, aho hari abasirikare bakeya baturutse muri biriya bice bya Kanyenzuki baca ahitwa Kibabi, abandi baca ahitwa Nyambisi, bahuriramo hamwe n'abandi bari bari Ngungu, bamanutse. Operasiyo uburyo yapanzwe twabwiwe yuko bari bari abasirikare bagera kuri ku 102, ariko uko bagiye bakuramo ama operasiyo ndetse n'uburyo situation ihagaze n'ubundi muri ibi bice bagiye biyegeranya mu byiciro, kuko hari abagabye ibitero baturutse muri iriya misozi n'ubundi ya Kanyenzuki, abandi bafungira Kibabi, abandi bamanuka muri iriya misozi yegereye Mwururu bamanukira Cugi, abandi bamanuka ahitwa Kikoma bahuriramo hamwe n'abari Ibishasha. Abari Bishasha barahafungira barahaguma kuko bari bamaze kumenya yuko n'ubundi iki gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyagabye igitero giturutse hariya muri iriya misozi ya Sud Kivu gifite abasirikare benshi. Ibi nibyo byaje gutuma n'ubundi M23 igira gutya ikohereza abasirikare mu byiciro 36. Rero abakomando b'intoranwa ari nabo bamanukiye muri iriya misozi yegereye Ngungu bakamanuka Nyarunaba, abandi bagaca ahitwa Murambi bagahurira n'ubundi Nyakigano, aho igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyari cyagerageje kugira gutya kikatakira uno mutwe, ariko bikaza kukibana bibi cyane kuko M23 yaje kuburizamo ino operasiyo ndetse iza no kuba operasiyo nakwita operasiyo yahiriye uno mutwe M23, kuko ni operasiyo M23 byayifashe iminota igera kuri 43 kugira ngo isubize igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC inyuma, ndetse n'abasirikare benshi b'abarundi barahagwa nk'uko amakuru dukomeje kugenda tuyahabwa na bamwe mu basirikare babarizwa mu cyama cya M23 ndetse na societe civile yegereye hariya muri biriya bice byegereye Murambi, ndetse na societe civile yegereye hariya kuri iriya misozi ya Nyakigano n'ubundi yitegewe n'imisozi nka Gatoyi, n'imisozi nka Kikoma ndetse n'imisozi nka Cugi. Kuko ndakubwiza ukuri ko M23 ibyo ikomeje kugenda ikora iri kugenda ica icyitwa impaka ku mirongo y'embere ku rugamba, ari nako yihaniza igisirikare cya Repubulika ya Congo. Ibi ni bikomeje kugenda bikorwa n'umutwe wa M23 no mu misozi y'Warikare naho itorohewe, aho igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kiri kugerageza gufunga amayira yose ngo kibane uno mutwe wa M23 utinjira hariya Iwarikare uturutse hariya za Karembe ndetse no mu yindi misozi ihana intera hafi n'ubundi na biriya bice hariya za Fundu ndetse n'ahandi hatandukanye. Ukabona yuko igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kigifite pressure ikomeye yo kuba bafunga M23 muri biriya bice nk'uko bikomeje kugenda binagaragara. Ni nako kandi operasiyo nanone yo gufungura umuhanda Sake Goma ikomeje kugenda ikorwa n'umutwe M23 ku rwego rudasanzwe, kuko abasirikare bose nyuma yuko M23 igabanyije abasirikare Ibweramana, abamwe ikabashyira mu misozi yegereye hariya Ibweramana hano Burageza, abandi ikabashyira mu misozi yegereye Ibushyuhe ndetse na hano Irushoga. Urabona yuko M23 ikomeje kugenda yegereza abasirikare hariya kuri uriya musozi wa Mitumbara
ku musozi wegera hano Rutoboko, imisozi duhora tugarukaho n'ubundi hano intera hafi na Sake, ariko ibi M23 iri kubikora mu rwego rwo kugira ngo irebe yuko ishobora gufungura uno muhanda Sake Goma, kandi ubona yuko byanga bikunda M23 uno muhanda Sake Goma kuwufungura ni ibintu bishoboka cyane ukurikije buryo ki zino operasiyo M23 ikomeje kugenda izitwaramo umunsi ku munsi, kandi ikazitwaramo mu buryo navuga bwa kinyamwuga, ari nako n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nacyo gikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka ngo kirebe nibuza ko uno muhanda Sake Kishanga uriyemo n'ibice Kimoka, Kinigi, Kirorirwe, ibi bice byitegewe n'imisozi nka Kindutsi, imisozi nka Matanda, Kagusa, Gitovu, Rushinga, ukabona yuko igisirikare cya Repubulika ya FARDC gifungure uno muhanda. Ni ibintu bigoranye cyane ukurikije buryo ki M23 ikomeje kugenda igira ite igerageza kwegereza n'ubundi intoranywa z'abasirikare muri biriya bice kugira ngo babe baburizamo ibitero n'ubundi, cyangwa se baburizamo zino operasiyo ziri gutegurwa n'iki gisirikare cya Kongo FARDC, kuko nimukagira ngo hari indi mpamvu dukunda kwibanda muri bino bice cyane, by'umwihariko hano Isake ndetse na biriya bice byegereye hariya muri Sud Kivu, niyo hantu imasisi cyangwa ibice bihana intera hafi n'imasisi bikomeje kubana ikibazo cyane gikomeye umutwe M23, ndetse bikabana n'ikibazo gikomeye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, kuko iki gisirikare kiri kurwana no guhungisha abasirikare mu bice bya hariya Sud Kivu babegereza biriya bice n'ubundi byegera imasisi, kuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC muri iriya misozi ya hariya Iminembwe kiragowe cyane, gifite ibibazo. M23 ikomeje kohereza umusada ukomeye ngo ifatanye na Twirwaneho barwanye abarundi bariyo, ndetse n'abandi basirikare bari kurwanya n'umutwe wa Twirwaneho. Ni ukuvuga ngo M23 nyuma y'uko yemeye ubufasha bukomeye burenga 40% mu gufasha icyitwa Twirwaneho, ni ibintu bikomeje kubana ikibazo igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa, kuko baravuga bati byanga bikunda niyo M23 twayirwanya ari Masisi, Rushuru, Irubero n'ahandi, ifite icyitwa abafatanyabikorwa ufite ubushobozi nka Twirwaneho bakomeje kujujubya abasirikare benshi aba kino gisirikare cya FARDC, nk'uko amakuru n'ubundi dukomeje kugenda tuyatohoza ndetse tunayahabwa na benshi bari hano kuri front line cyangwa se bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara umunsi ku munsi. Intambara ihindura isura, kandi intambara ihindura isura ubona yuko ikomeje guteza ibibazo byinshi kino gisirikare cya Kongo FARDC. Ibibazo ni ibihe? Ni ubanga abaturage bari hano mu bice byegereye Imusenene, hariya muri Mosusa, hano mu bice bya Mosenda, ibice nka Katwa, ibice nk'ahangaha Kinyata, ibice nka Karengeya, ibice nk'ahangaha Busyanga. Abaturage bakomeje kubihunga berekeza mu bice bihana intera hafi ni Beni, kuko urabona ko abatuye muri biriya bice by'Ikatwa bari kuzamuka berekeza ahitwa Kikiyo, abandi berekeza Kanyihunga, abandi berekeza Bitongo, no mu bice bya hariya ruguru iriya kuri muhanda uhuza Beni ndetse na Butembo, hariya bakunze kwita ngo ni Kahongera, ndetse n'ahitwa Mahungu, Karibumba. Niho abaturage bakomeje kujya bavuga bati nibuza dushyiremo intera ndende uno mutwe wa M23 tutazagira gutyo ukagaba ibitero ku kino gisirikare, tukisanga twaguye mu bibazo cyangwa se twisanze mu bibazo bikomeye dushobora gutezwa na kino gisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Reka rero twongeye tuboneho no kubifuriza kumererwa neza nshuti bavandimwe bacu rwose zakadasohoka, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi rwose mwibuke no gukora subscribe, like, share, rwose comment, udutima tujye tutubona muri comment, ndetse n'ibyo mutumvishe neza cyangwa se aho mutanyuzwe n'amakuru tuba twagerageje gutohoza hagati mu ntare za Sarambwe, twebwe bitangira duhari bikanarangira duhari, mujye mutubwira se bimeze bite, maze ubundi tubabwire ibikomeje kugenda bigaragara muri rusange kuri buno butaka bwa Kongo, by'umwihariko hagati ku ntambara ikomeje gusakiranya umutwe wa 23, ari nako tunikoza no mu biro bya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, tukababwira ibiri kubarizwayo. Ni icyitwa umwuka mubi
ni icyitwa umwiryane, ni icyitwa ibibazo. Yes, rero mugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, tuba tugenzwa no kubageza